Kinoi lam ka all Meghalaya SSA School Teachers Association haka khat ar tarik nai lor arja arpusa kila dawa na ka sarkar jala ban penkieu ka tulap jongki hadu 6% nama nadu usnam arjar khat riu ka klamdon shu ka jingpen kieu ka tulap jongki kat hadu usnam arja arpusau. Habaya kran bat kilat pathai kubor uba wan pendap hi lapang General Secretary Ulaong. Magani jing dawa jong ginoi kai SSA ban penkieu ka tulap jongki kadai ka belas lambha nadu usnam arjar khat riu nrei kat hadu menta ka sarkar ka sengap man klam keno ka jubab. Shu uba wan pendap hi Ulaong bana kalyang kinoi kai SSA kin ai pori ka sarkar hadu lai pau tarik mentau penai makan kentiu ka tulap jongki balada ka sarkar kam kentiu kinoi kai SSA kin penlong da ka jingaki ka bajur hanong ba shelong. Kat kum ka rai jong ka CC meeting ke Bangladesh long haka nyum tarik kenis jam ladep ati po no soi de na kui ka sur nilai rai tu bangin bu ya ka sti dawa pen mau khadu ya ka sarkar bat haka ni kaski nak liang jungi ngaku mu General Secretary ilawan bu ya ka sti pen mau ka khadu nak ta ka sarkar haka pedi bat ka jipen kiu ya ka lop ku jungi ya ka ba lapras nam kenti kan ka sarkar kam simla penkiu wat tang sinayaru nak mentah jisi bujuni hadin ki babun ki gisnem nadu usem arjar kat kendai ngi labo iki mamrendam kat hadu mentah kas nang liang sarkar ngi bakam simton ke jing bakli jingkit kli ke iki nak mentah jungi kini kai sisi ban penkiu lem ya ka bainong bujuni ke ba la sa teng la sa nadu usem arjar kan riu kalas ka bangi sa penkiu dia hani kasngi kat kum karai jong kasi isi meeting nak liang jungi ki kum kinoi lam khamat jong ka amsasta bat ka agasta hakani singi lawan banbu yang ikasti ha ko chimbo jo chief minister abang ila pasyang mani kendu ya audition minister kim simodon po chamber lawan ru office jo state project director de po disel ru dari director ru dan out of station tum tangi labu kat kum karai jungi labu ya ka city ka jing ka ultimatum ki jungi na ka benta ban perkemau sarkar ban liang jungi kat kum karai hi labu hadu kalai ko tarik uni September bala raja baka sarkar kam la ban le ai kam la ban sim kinu kisin jam ha ka bidi perkiu yang ni ka tulap jungi ke bangila dawa 6% dan kaliang jungi hadin ka live potrik ngin sarai da ka jeki ka baklem bu por bat ka bagin sedang hi marsin kut jong di live jong di por bangila bu ka live potrik de ngabur ko jing kerpat syabaro ki peran kai SSC ki jungi ba kat kum karai ke ba kila rai ke sisi kila pendep mentasni bat yesha hadu kapor ke bangila aipor yang sarkar hadu kalai putrik lu benai bat ada ca baka sarkar kam pensengap ikini kijing dawa ki jungi ikirpat ki pranui kai bikin long ki blakre na ka benta bangin mi syahmat ban dawa ya kan ka hok ki jungi ke bangila praksna mengkenti mentang layai budin ndre ngim simlayo ya unu so ya kanu lu ji pensengap nak liang kani ka sarkar pemerintah de tang ni kintin nga ai kli pi baro bat sai sin nga kerpat ikinoi kai ba kinias nok tilang bat ngi kun ki noilam juga asin na ka benta ka jimen toilam ji maringi ya ka naka central ipha sa state pi yangi ngi hap opo ajipit juga state of Meghalaya de ngi demand baik direct sa state nomor beli nadu kini sistem ki pelangi 8 kio yang saya kopi biru hakini stem ladap isap kiu hakini arsnem lai stem teling ba jing tristom juga state government hi last ka bagi isap kiu dia ka house nem ajar khat nriu lat nam langta im simleo su ka jing kiu lo ta ka daw ngi dawa ba ya ka sarkar nomor 5 ka yang ban sim ni ka jing bakli nam ta ka jungi pidiman hadu 6% atau galak traben penurlong ya kata ngan kumungan itu ipi last increment ke bangio 6% kumungan itu ipi berbor ngisi 6% haman ka arsnem last increment ki bangio how 2016 yo 6% de ta kadaw nomor beli ngingim yo kino kil awan ngiyo be jaka fix numeration ta kadaw kat kum ki sarkar badep kum ki ai ngi 6% palat ka 6% ki ai nomor how 6% how arjar country man perkemau ipi ngiyo 6% nyo persen ka increment last ngiyo dinu addiction minister ulah kerja be belum bakane baro ka song be karai jungu CM wal ada audition besar ulah su penpau lem ke sukya nam tajungi nrei ulong hi ba ka bakut hi kedika kajing rai kajing sim rai kajung UCM ngi nak liang ka asun ki jungi ngila persang banbu appointment la arpanai kin hi nak bentau na ya UCM ringim sim layo de
kamban singi harin bang ngila khot naka CEC meeting kijungi bagi lalong hati po nong strain ngila khot lut ya borok kinong mikmat kijungi na borok koi ka state mkhaliahi ting lesim koi ka rai belum ba mar jimop skap jungi ngin bu no da kapor bat hin ju kapor pada ngimban se bangin bu ya kiniki jeki kijungi mar kumbangan seperti mau ipi kani ba menta namar kani kajing dawa kijungi kam desu bagi dawa tang hauni usam arja persau nadu usam arja hak kendai ngila thok sti chaka government bahkan perkhat na menta jungi namar beli ngi kajing dawa ka ba ngi dawa khmat hi mensua kalong ba in ka state hi kan simno ingi chaka kan mat so ingi chaka state department rikam simno la akamta ngila persyang ru ban kerpat hak abdi ban perkhat ya kajing siu jungi ketang bangim don kam ban mi surok kumne ban dawa ban penki ya ka tulok jungi tenre nadu arjar ka kendai terten nadu ngilayat kan menta ngilayat haduk menta haduk nyo menta kesni nyo tuli hima berendam ngila adat samit ngimsim la yo kanu respon kalian ka government tadau ngiman si ba ngin sim ya kenika sinjam ka menta habi de bat kata kajing ut baca tutulop ngiru ngidi gibai gi bangila mi chakmat haban ya keren yang tamat tenre kemengai tu ipi dangi kenya dangi sim ka reality pada yang ini SSC ngi chung kimanjing committee mo especially kumengi hapo KLP section ngi don tang argut kino hikai bakin hikai na pre primary kelas nursery KG 1 2 3 4 5 new class don tang argut de barobor hi kimanjing committee ki appoint ibe no hikai bat ringkat kajing ya stu jumut lang bat kino hikai kadai baki bakini rap lang na banta itu helper i jungki mo trigidon kat tukat ni ngimla banlen kidon kat tukat niru ki bangi lap sisa long ba kum haki bun kliki kis ngilaya kun persya kata namar belum beli katon pada kajing ot palat put jungka menjing komiti na kabentaka tulop kujungi tigi turu kumbolong mentang kat naya kisi ngila sangla ban resolve namar kumbolong mentang iki kajing dawa ka bangi laya kun mun chua hadu mentang ya tulop kujungi kami acu ling ba ya ka menjing komiti kalawan baik direct ya ka haka personal account kujungi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya